أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتي أخون أقول من كم هوم دوه غيره مغرنا ما دفعوغا مي مسكت وكوري مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم के حديث के मचा लेलवाला कुरिय गेंदा फिलावट तक एगोतो मेगोतो أول ما كوريا مجندني إمام بخاري رحمه الله إكلي غفانو جه الجامع الصحيح قال يوبا فاوا نوت جماعة كربا فاوا حديث أو جترين تكرارو كندو فاوا أدي تعليقات بس كندو فاوا مختصر كربا فاوا فتكون مختصر صحيح بخاري جه نموجا أول ما مفهوم رواق دكا فواني مي فتوغا جنوا فوا تيمونا حديثا بهيغوتم تيمونا حديثا كي ديغو أديها معبرة فورفا وحديثا أول ما واق دكا مجندني باب بدي وحي فشيغن غوتا بهيغوتم جنوا فوا بابوغا فرتم أقول من واني إنما العمل بالنيات من حديث جواها كذا في أيام فرتم ذكر قربا فحديث حديث واستفات إكي باب توغا إمام بخاري رحمه الله إكي من وراء ذكر قربا فوي إيوه كواني أقول من كوري ريغا دنوالا دين ديوان حديثا كان أقول من دنوا فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم كمتش وحي باوا له من دا صفتك به غتم حديث إهم بابك ذكر قربا فوائرغا باب ذكر الملائكة مي بابك إكليفان جنوا فوي مهار أقول من واحد دكمون أم فهم ميا حديث وحي بابا لهم غفرت ما فيشمك واحد ذكر قرفاوا روايتك رواية بس تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق باب أول ما بدي به الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي والرؤى الصالحة مباب غيا أدي باب قوله خلق الإنسان من علق مباب غيا باب قوله اقرأ باسم ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم مي باب غيا مي آية تفسير غيا باب غيا هم غتا باب قوله تعالى الذي علم بالقلم مباب غيا أدي باب أحاديث الأنبياء اغتر موسى عليه السلام به غتم وهكذا كي بابوغا إمام بخاري رحمه الله ذكر قربا فوي كم يكسر غتكا أرغندو إشارة كلنا نبتخون تبيفون كترين أرغن من دروسكا بعير وداعنا بيفون وداعنا وان وحي فرت محادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمبوري وداعي كليفانو كانوا أركلوا بدي وداعنا مفوقا إكليفانو بيروي كم كتريكا وحانوكا إكليفانو كأمبيكم برونا එදි වඩාගෙන එකමනක ෆරාපුන් රජා ලව්වා නිවා කො දෙවුම එකයි ෆානුගේ එහොර එහෙරි බිරුවරි කම් ෆිලා දියුම ෆෝගදෙන් එකලේ ෆාන් එකමනාය හගීගතුක කම් හිඟා දියක කියා දෙවි ජිබ්‍රීල් අලයිහිස් සලාම් දෙකේ වඩාගෙන නෝමා අදි එකලේ ෆානු කන්ත කොර විගොතා අදි ඉක්රා බිස්මි රබ්බිකල් ලදි ඛලක් මි සූරතුගේ කුරි කොළගේ ආයත බාවා ලෙවිගෙන් දියකම් بسورة أرغم بلالة الله سبحانه وتعالى سورة فتوى فاوني اقرأ باسم ربك الذي خلق يوا ودارو من انجيوم سورة نموا لبوا فاوني واسجد واقترب سجد قربا أدي كتم بودا غنواش هنا اسمي افهر باوالي في سورة النو اكفار متن باوالي في سورة إمام ابن القيم رحمه الله كليفان أستاذ أريهم إمام ابن تيمية رحمه الله قارئون رواق ربا فوي خاصة إمام ابن القيم رحمه الله جنوا فوي مي سورة الله سبحانه وتعالى كيوا بداروما إنجي فتومم فشما أدي واسجد واقترب سجد قربا كتم وداعتم إنجيوم أي نماذج أهمية ده كده كمك بلوا إبيك نونجي විස්නා වඩාගතුමා ෆිගු හොරි මින්වර
Qur'an kiyawa vidalu munne namadu feshigin annani mani qiyamuga kiyawa kiyamun namaduge feshuntam miwani nimigen dani sajida kurma adi Allah subhanahu wa ta'ala kuttamum kommekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge e birweri wagutu kologa Khadija radiyallahu anha ekade gafana ketteri kama thabitu kan devu mattaka nota hivvor devu mattaka kurvi masakke puluga wahaka alwani kurirega dannawadafa ekamana vidaluwiye kalla abshir kale gafana egotakabes nikameti wegenne nudane kale gafana ufa kurawashe Allah subhanahu wa ta'ala duha kos kale gafano hiddati nikameti kamege tereka nulabwan den ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq furuga hore he rangalu sifa furutake gewaha ka ekamana bayan kurawwa yefoga ekamana wada gannawani waraqat bin nawfal ge ariha waraqaaki ei Khadija radiyallahu anha ge bodu bebe ge darikanu umurun duwaswe loluge fenum gosfawa e duwas worgaves Makkah ge mushrikun ge terega mane Makkah ge ahulwerin ge terega Makkah ge ahulwerin ge din du kurawwa eroi saaf din oti Isa alayhi salam gennawa fawa aslu islam dinu ge matiga hunnevi adi hame gote kale fon ibraniya bas das kurawwagen e bahun liyankiyan denwada gannawa be kale kamuga wadagen injilun ekade gafano liuwonta liuwa fawe Makkah ge tere maniki Makkah ge kale fon hunnomum mushrikun ge tere ge kale fano din badal kurawwagen hunnevi hemema ekade gafana ilahi no te samawi khabartakum ifaffutakum kiyawa vidalu wechkum engide wada gannawa ne tibe Khadija radiyallahu anha emme furtamas wadagen nevi ebe kade garhe Abu Talib gafanu garihaka nuwata enumes Makkah ge ashrafun ge tereen mihe ge kare kannu waraka gariha wadagen warakaya e dannawani er umurun dosti dolu ge fenun gosfawa be kaden ei hingadi hadisa ge wahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiya devvima awon hama mireves takurar kollam beenum wani kurire gaundu wani mikamuga maccan hama ali alwala fa ورقا فرتمس بدارون يا ليتني فيها جذا تمم ميدو امور دوسوفا ويتي هذا دري مالك زوانك كم نويتي هذا دري اي ورقا توراتا انجيل بابا له فتوغ علم اديغا انگي ودا فاوا انگي ودا گتم محمد صلى الله عليه وسلم كي حق نبيا كما ادي كري گفانكي ام فون فونوينه رسولك انگي ودا گنواتي وي ekade gfana tabawe ekade gfanu garihuga sahabi bekade gotuga uluvumuge ummiduga ekade gfana nasur dew mattaka vidalu basfule efoga vidalwani laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk kade gfanu qaumuge mihun kade gfanu qaumum beru kollaruga timan duniyega honna nam konfade heye komegas waraqaya hifulu edavva gotum duniyeku nuhunna wane den ehdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurawani awa mukhrijiyahum ibami timan kade fan rasul beru kollane hejji ehma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahige furatama libi wada gatuma ko kale fana khabar libige midiyai ekade fana komma wes do hakun Makkah do korava nikume wada gannawan jihi wada gannawa halatu badaluwegen danaka haqiqatuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah beru wada gannawan jihi wada gannawa evve sobenne ekade gafana ki ekade fanuge siratuge iswe dietanga duha kos ekade fanuge farab pulun itur fulen haddawa khiyanat wadagen amanat terikan gelligen gosfawana evves kame kurawwa fawa bekale no khud Makkah ge mushrikun ekamuge maccan hekibe ege tuna ekade gafana ki mista kunna khidme kurawwa haggu gellifawa faratago haggu hoddewa devumuga muli mujtamauga intihai masakke pula kurawwa fawa aburu veri bekale ekade gfana ki Makkah ge darikolu toge tereng hashimiya darikolun wadagen nevi mativeri bekade Abdul Muttalib gfanu ge kafa darikalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki Makkah ge edosor innevi emme visnun tunu adi emme musadi fudunteri iffetteri anhenage firikanu ehnamas ekade gfana khabar devani kade gfanu ge rasum beru kollebe dos atu edanete eduhuga timanna duniye gan hunnaneti hada dire
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge misuwana jawab devo mon waraka ibidalu wani nam lam yati rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi kale gafanu ti wadaginne kantakagin wadaginne be evs be kale ge machan adawa etter nuwi nude maniki mistakun haqq dina hewmogo bayan koddemo wadaginne komme rasul be kale ka nabi be kale ki be kale qawmuge mistonge faratu adawa etter kan sida saaf ko fenifawa be kale ke إفو بدالوني ورقة وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا تمنى كديك فانا مدوغا إغتك كنت هنگا دو دنياغا هنوان نما كديك فانا ورغة دبگنوا نصركن نصر دبوي مانك كديك فان رشون بيرو كل بيدو هوغا كديك فانا نصر دبومغا هورمغا أميدو إكورفني عمرون دوسوي لولوغا فنونغس غابارو كندفاوا مسكولي بيكالي إهنما ebe kada ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatu ge tedukama ekale ge faanu ge arihuga himme kurevumuge matiberi kan ihsas kurevvet efo khadija radhiyallahu anha ge farapulun aswa evani thumma lam yanshub waraqa hatta tufi wa fatara alwahi fatratan hatta hazina rasulullah sallallahu alaihi wasallam efoga ma gina do he vanden waraka duniye kun hunnawe e wada genne gotan efoga baddale wada nugen ekale faanu awhara wegen hingejje hisabun wahibes medu kendigen die man gemme furtama bawale vuno iqra suratu ge no ta'ala ku suratu ge fas ayata foga wahi medu kendige duwasta ka no ta duwas kola ka dia waraka awhara wada gennevi sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya iulana nukurva timang ekade gfana iman wada genne kamakanehen namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fana pulum wes ekamuge macca dalil qura heki ebure ekade gfana widalwani waraqa mahshara genneveni ekanema ekani ummate gotuge ehmegen sahabi bekanunge listuga ibn hajar fada bekanun dhikr qurwa fawe waraqat bin nawfal بما ورقة إكنا يفعل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غوالة بغوالة فنوت وداعة تمن هكيوا إمام با بكالي غتوغا كان أرغون من إنجي إفوغا وحي مدكون نجي هنجي برواية توغا تفاتو غتوكا عاشفا غانكا دهارا باها مدتك وحي كنجي ديكما هنمس رواية صحنون كما ابن حجر رحمه الله نروا فاوي angal gotaki ibn abbas ke riwayat ga wagota dos kola kannota dosta ka wahi medukendigen dia wahi megota medukendigen dia muge emme bodu beenu mekkamuga ilum berim vidaloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shogu werikan ituru korevume ekale fane kama warabboda hiddate wadagenne e dosta ki ekale fane haya puluga emme hiddati dosta gotoga belebe nuota efada hale meduriwa komme faharaki sobaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam shawguri wada gennabi allah subhanahu wa taala wahi shakke besning alakan allah subhanahu wa taala wahi bawale mafshumaki e alakan libene emme bodu hingama jong emme bodu ufa emme bodu sharaf efo ekama vigoten nenge medukenden diomaki emme bodu hitama emme bodu derawun kamga wegendanehen namas allah subhanahu wa taala e nabiyya ge puluga shawguri kan ufedde maffoga ege dos kole fahum wahi bawale fettebi Embima hatarwana hadis galgon menna fenna mioti alum wahi bawale ven fetto mugewahaka qala ibn shihab az-zuhri rahimahullah widalwi wa akhbarani abu salama bin abdurrahman khabar qura anna jabir bin abdullah al-ansari jabir radhiyallahu anhu matir sahabi vidalwi wa huwa yuhaddith an fatrat al-wahi medukunu duwastaka behe gotun ekale fan wa ka dakkawmu ekale fan waqfu dakkawmu vidalwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalwi kama baina ana amshi id sami'tu sawtan min as-sama timan kale fan hingawa fa wadaganna waniko adu yune nota adu wadaganne bi ade udum فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض تمن كلفانو ودا دمايا استغفر ufulwa ballwa levi ruga timan kalefan dekewada genne me kuriga timan kalefan ariha wahiya gem wada genne malaikata maniki furtan bawa levumuga
اي معنی کی ام فرتم وحی باوال وونو ارغ کری حدیث کال میں ذکر کو فمیوا اقرا بسم ربک الذی خلق می آیت باوال وونو ارغ وڈاگنے ملائکتا ಇನ್ನವಿಯೇ ಗೊಂಡಿಕೊಳೆಗ್ಗ ಇಶೀಂದೆ ವಡಾಗೆನ್ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ದೆಮೆದುಗ ಫರುಇಬ್ತು ಮಿನ್ಹು ಅನೆಕ್ಕ ಸ್ತಿಮನ್ ಕರೆ ಫಾನು ಬಿರ್ಫುಳುಗನ್ ವಡಾಗನ್ನ ವಾಫಿ ಆದಾಗೆ ಕಂಕಮೆನ್ನು ಎನ್ನಮ ಸ್ಮೀಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಳದು ಮಂತಕಂ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ದೆಮೆದುಗ ಗೊಂಡಿಕೊಳೆ ಹಿಫೆಟ್ಟಿಫಾ ವಮಾ ಅದಿ ಗೊಂಡಿಕೊಳುಗ ಮತೀಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಫದ ಹಾಬಬುಡು ಬೇಕಲಕು ಇಶೀಂದೆ ವಡಾಗೆನ್ ಇನ್ನೋಮಾ ميرا كنكمكي أدي كديك فانو رسول الله صلى الله عليه وسلم فني وداك النوم كوري ريكا سرون دنوالا فوانه كتم جينا بايك تريغس الله سبحانه وتعالى امن جلوتك كشف نكروا كنكن هنغوا فانته افد حادثاتك مي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي منظر فني وداك النوم كمغاويس එහෙන් ෆරාතක නුෆෙන්න ගොතුගා වෙගෙන් දියුන් එෆද හාදිසාත ශක්්‍ය වෙස්නේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි නබියා කමුගා වී හිඳු එක එෆානු හයා පුලුගා ගින ගුණ එක තරේගා මිසාලක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කේත නමාදුගා එකලේ ගෆානා ෆෙනි වඩා ගෙන්නේවි මන්සර්ත ෆා කොල්ලන් ජේ නමාදු කරවම වඩා ගන්නවනිකෝ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fan dekewada genne bi suwaruge Allah subhanahu wa taala ekale fan namaz fulan honnone kon dekkevi adi ekale fanu kuriye jehi wada genne bi e harakan ekale sahabi be kalne ge wada gannoni enam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masakke pulu kurvi suwarugege me bis kaduru kolita kuteren koliyakon me bis kadure binnewma e ekale fana feni wada gennewmo shawgori ume ehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvani edu timan kale fana bin newun nama dunya matiga mebis kaduru husnuwe libi hurihe e for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahata jehi wada gennevi birfulugen wada gen e ekale fana naraka dakkawale wonogut sahabi bekalun deke wada nogannawa e bekalun ekale fana faheppuluga tibbevi edeke wada gannomuga ekade faano narakage birweri bayin adab to deke wada gannevi egeteren bayin mihuna adab libe munda manzur ekade faano deke wada gannevi egeteren anhena ko buladaka meduga kanta kuri gotun anhena narake wannan jehunu wahaka bayan korevi adi egeterega amr ibn luhay furata mafara makka ge ahulwerina shirku kuran daskoddin miha ena ayabas gadafada adab debe mundaniko deke wada gannevi emema efadaka men higa da eruga kommehen emmenna notohuriya farataka fenna kan nuje faruibtu minhu timan kale fan aneka bisbirflugen wadagen nama fi kale fan feni wadaga tumak farajatu faqultu zammiluni aneka skuri faharuga hadisa hengota ekale fan eburi ganduwara wadagen mi hadisa singa fawani ekale fano hira farbada gariuga hunnoni kari hunnoni ko kombe riwayat to gas fa eburi note kare fanu magumatiga ganduwaran hingawa wadagene magumatiga hingadi hadisak efo ge badwadage kare fanu kuri fare egota hadis kurvi zammiluni timan kare fanu hashikoluga raja aluwa niwa koddebwash ihsabun fa anzala Allah ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir ila qawlihi warujz fahjur dan ihsabu Allah subhanahu wa ta'ala muddaththir suratu kuri koluga ayat tabawala bawaf يا أيها المدثر قم فأنذر قص والرجز فهجر همه مي آية مباوال فني خديجة رضي الله عنها کے گندور کھڑوگا احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حیا پڑوگا فہو کھڑوگا اکمنا کے متیورکم کے واہ کا بیان کرو من عائشہ رضی اللہ عنها یا حدیث کرو وافاوے ekamana ge gandor koluga timan kare faanu ga maccan Allah subhanahu wa ta'ala wahi bawa levevi den efoga rawi mi darwani fahamiyal wahi wa tataba efoga wahi bawa levin anikawas fashafi wahi kafo wahi bawa levemo dam fashafi mi riwayatu margomenna mi engin di devana faharan anikawas وحي مدكن مفوغا وحي باوال فشنوك اهميما اقرا باسمك كوري كولغه آيت باوال مفوغا دوس كولكا وحي مدكن مفو انكاوس
ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳಗೆ ಆಯತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾವ ಲಬ್ವಾಫುವಾಕ ಎವೆ ಇಲ್ಮರಿ ವಿದಾಡುವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಬಿ ಕಮಾಗನ್ ಫನುವುನಿ ಬಿ ಇಕ್ರಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳಗೆ ಆಯತ್ತಕ್ಕೆ ನಬಿ ಕಮಾಗನ್ ಫನುವುನಿ ಅದಿ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನು ಏರುಗ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗನ್ ನುಫನುವೆ ಎಮೆ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಬಿ ಕಮಗೆ ದೋಸ್ಕೊಳೆಂ ಎದಿ ರಸೂಲ್ ಕಂ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನ ಹವಾಲು ನುವೆ ei ekale gfana tabligh kurum amru kurwa funuat ehnamas devana hadisaga muddathir suratuga Allah subhanahu wa taala bangawa ya ayyuhal muddathir raja aluwagen niwawi onnevi kale gfane qum fa anzir kale gfan tedo wadagen indar kurwash maneki mistakunna Allah subhanahu wa taala bawa labwa wahi kale gfanu vidalwe din bayan koddemo gendawash එම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ගෆා නබී කමාගෙන් ෆුනුවිගෙන් මිදියයි ඉක්රා බිස්මි රබ්බිකල් ලදී ඛලක් මි සූරේ බාවලම් ෆෂුමු එකලේ ගෆාන රසූලුකන් ලිබවඩාගෙන් නබී එෆෝගේ බාවලෙවුමග අය මුද්දසිර් සූරතුගේ කුරි කොළු මි රිවායේ අනුන් කුරින් දෙන්නේ ෆදා තෆාතු එහෙන් ඉබාරාතකුම් මස් ආස්ෆා ثم فتر عن الوحي فترة فجاورت في حراء فلما قضيت جواري حبطت رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايته كلفان بيان قربا فمبني وحي مدكنген ديوم فوغاتي من كلفان حراء فربداغا انوا ادي يفودنتي من كلفان وڈاگتما منکی گنڈور وڈاگتما وڈاگندونیکو ಅಡೆಂಗ್ ಇವಡಾಗೆನ್ ನೆವಿ ದೆಮೆ ಕುರಿಗಳು ದೆನ್ನೆ ಫದಂ ಉಡು ಎಫೋ ತಿಮನ್ ಕಲೆ ಫಾನು ಮಿರಿವಾದ ಗತಂ ಕೊಳ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಮಿಯನೈ ತಿಮನ್ ಕಲೆ ಫಾನು ಖನಾಯ ಫರಾತ ಬವ ಬಲ್ಲವಾಲೆ ವಿಮೆ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆ ನುಫೆउने ಅದಿ ಮಾ ಫರಾತ ಬಲ್ಲವಾಲೆ ವಿಮೆ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆ ನುಫೆउने ಅದಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆ ಫಾನು ಕುರಿಫುಳು ಮಚ್ಚ ಬಲ್ಲವಾಲೆ ವಿಮೆ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆ ಫಾನ ಫೆನಿವಡೆ ನುಗೆನ್ನೆವಿಯೆ ಅದಿ ಫುರಗಹ ಬಸ್ ಬಲ್ಲವಾಲೆ ವಿಮೆ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆ ಫೆನಿವಡೆ ನುಗೆನ್ನೆವಿಯೆ den timan kale faanu ge istarfulu macca ballawale vevime istarfulu ufullawa macca ballawale vevime ehinduga evani hira forbada karin kuri faharu baddalu wadaganne malaikataye ekale faanu innevi gondi kolegga oda bima demiduga odegga bimegga nujein gondi kolegga ishinde wadagan genne hisabun timan kale faanu birfrugen wadaganne wafime timan kale faana hiwi leviye bimmacha timan kale faanu vetti danahe den ekale faanu ಗಂಡೂರ ಕೊಳ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ವಾಹಕ ವಿಧಾನಮ ಫೋ ಮಿರಿವಾಯತುಗ ತಿಂ ಫಾರಂ ಎಬೆ ಜಮ್ಮಿಲೂನಿ ಅದಿ ದಸ್ಸಿರೂನಿ ಏ ಎಕ್ಕಮೆ ಎಹವೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸೂರತುಗ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಏ ರಜಾ ಅಳುವಾಂ ಉನ್ನವಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮುದ್ದಸಿರ್ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುದ್ದಸಿರ್ಗೆ ಮಿ ದೆ ಇಬಾರಾತುಗ ವೆಸ್ ಮುರಾದಕಿ ರಜಾ ಅಳುವಾಂ ಉನ್ನವಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಎಫೋಗ ಮಿ ಬಾವಾಲವನಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುದ್ದಸಿರ್ ಕುಂ ಫಅನ್ದಿರ್ ವರಬ್ಬಕ ಫಕಬ್ಬಿರ್ ವಸಿಯಾಬಕ ಫತಹಿರ್ ವರುಜ್ಜ ಫಹಜುರ್ ಮಿ ಫಸ್ಆಯ em e raja on aluwan on kale gfane kale fan tedo wadagen inzar ko washe kale gfana takbir kale fan go rabba takbiru widanomo genda washe adi kale gfanu ge hedun kolo tahir ko washe ma nabiy sallallahu alaihi wasallam en angawani kale gfan nuba kan taka nuba kam go holwerina duru hele wadagen sabitu ge hurma den e ge fawga ayatu emima mi hadis argun men balala ruga imam bukhari rahimahullah mi hadis zikur qurba fa be bab idha qala ahadukum amin wal malaikatu fis samai fawafaqat ihdahuma al ukhra ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi mi babu ge mane ki tibamyunga tere mi hako amin kiya hinduga malaike bekalun uduga tibbawa amin vidalwe e amin tan evvugutegga dimawejje kam avvanam e kuri hinga fa emme afafatake fussevegen danete mi namaduga suratul fatiha ga imam miha kiyawa kiyoma fawga den amin kiya eruga imam mihaya maamum mihaya adi malaike bekalun ge imam amin evvugutegga dimawejje kam avvanam e huriha emmege iswe defa fussawa fana kama bayan qurwa fa riwayatu e gituru muddasir surat ge tafsiruga imam bukhari rahimahullah mi riwayan eki goggota eki minbar zikr qurwa fa e geterega kum fa anzir ge ayatu ge tafsiruga wes hame gota wa rabbaka fakabbir ge tafsiruga wes adi wa thiyabaka fatahhir ge tafsiruga wes adi wa rujza fahjur ge tafsiruga wes adi e giturum
ekale fan surat iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bayan kurwa fawe adi ekale fan hame gota ehem baabe gennawa fawe baab rafil basar ila sama uda bimuge uda belumuge nota uda bo ufula belumuge babu maniki uda dima belumuge babu egotan imam bukhari amko babu ta bannawa nota gennawa fani faswana hadith ga imam bukhari rahimahullah dhikr qurwa fawa riwayataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wahiya shawgwari wadagen hunne kamuge macha dalil qura رواية ودالوني حدثنا موسى بن إسماعيل إكليفان أستاذ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير كي تابي بيكل إكليفان كي مشهور ماتيوري تابي بيكل كوري بيكل بنوي قتم حجاج بن يوسف maruwegen diumuga Said bin Jubair rahimahullah ge dua fulu himene ekale fan ki dua ijaba bekale mekale fan devunu adaba adi eta sahabi bekaluna ka taabi bekaluna ka devunu adaba adi bay bekalun qatulwe shahid wegen gosfawati ena ganiya bari kamuga em saudu ge fanu dua korevi ena kiba salame vuma ehmegen hajjaj ena ge maruge undogulu ge terega bunamum besdiya timanne miwani سعيدوගේ දුආ ජෙහිෆේ අන ඉබ්න අබ්බාසින් ඉබ්න අබ්බාස්ගේ ෆරාප්පුල් මනික අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න අබ්බාස් අගොල් මංගේ සහාබී බේකනුගේ තෙරේගා අබ්දුල්ලාහ් කියේ ගෑක් ගණක හදීස් ඉල්මරෙන් විදාලවා ගොතුන් ෆස්සතේකා එත සහාබී බේකනුනේ තිබ්බෙවි අබ්දුල්ලාහ් කියේ අබ්දුල්ලාහ් කී ඒ materi namfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa faweti abami hunge darinna riveti wegemwa nantakun nandeshe allah hadatan emme lobetkam bodwegem wani abdullah adi abdurrahman maniki allah subhanahu wa taala ge ismu furtoge kuriyan abdullah gen kiyenanta ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifadan bayan kurum fahuga argumenna fene sahabi bekalunna den liboda genne daridari kalunna abdullah genan devwa fawatan hame gota mi ummatuge salaferi bekalunge terem bodati ilum meringe terem gina bekalunna ki e bekalunge daridari kalunna abdullah genan devwa fa wa bekal ege terega imam bukhari rahimahullah himani wada gannawa ekale fanuge doshi dari kalunna ki abdullah hame gota emi mekale fana kini abu abdullah hame gota imam shafi rahimahullah fada bebe kalun kurin agun denne fadan himene wada ganno abdullah ibn abbas ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bodu bebe al abbas ke tupur dari kale rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijre wada ganno muge deharen ha dos kurin duniyan ufam wada ganne hema rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurabba wada gannawa rekale faanuge umur fulu daade kudawanti befuna goda gana gaag gandaka bar warakan ahar rekale faanuge umur fulaki henna mas agol menna islami hadith ge ilmuga emme mashhur rawinge gotuga ibn abbas wen wada gannawa kurin agon aisha tuge faanuge wahaka gaves denne fadan gina duwahu duniye ga hunna libewada genno maki gina khabarta mistakunna foru ko devene kamaka wumuge itura ibn abbas wa abdullah ibn abbas wewada genni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga uluvvi adi hin ali bekale gotuga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas ilum beri kama hitu daskurevuma qur'an ge ilum unganna waduma dua korwa fa embe ekale faanuge laqabe gotugawe hibrul umma mi ummatuge ilmuge kandu nota mi ummatuge ilm beriya nota turjumanul qur'an tarjuma kurumge veriya bunwe gotun sahabi bekalunge teren qur'an tarjuma kurevuma emme arahunne bekalaki abdullah ibn abbas ekale faanaki zahidu aluveri ilm beri bekale ekale faan
rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahare wadagen nama foga fahun datur kurawwa makkaya wadagen makkaya taifa wadagen taif ga ekale fanuga haya puluge gina dosta den heda koravi taif ga hulwerina kiyawa devumuga ehmbima agulmenna taifa ziyara koravije kama vanama abdullah ibn abbas ke maqbaraya adi ekale fanu kiyawa devwan uluvvi miski kolu miharu bodu kore fa nota miharu gotan hedifawa miski fenigen dan abdullah ibn abbas ke makkama matweri kamuge macha riwayat tangas fe abur ega terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge edi wada ge noma jibril alaihi salam dua ko devwa fawe ekade ge fanan ilmu ugannawa devuma adi figo wari kurawuma ege turun bayin asortoga asfawe abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ekade ge fan awhare wada ge nevi duwahu ekade ge fanuge hashikoluga caring buneveti nota gowaleveti adovigen diye ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah e ruhevi hingama jevigen ba nafsuge veriyae tiba ge werrobuga hadurata e ilahu ruhi wodigen ba haduga ruhevigen wa haduga annash ibn abbas vidalwani allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi bas fula behe gotum la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih mi ayata behe gotum wa kadakum bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي باوا لهم دارغا اكري فانو ekama devva ahammiyatu warabode maniki ekale fanu birfulugen wada gannawa wahi bawa lew maffoga ekale fana handumanetigen hinga dan nota wahi ekale fanuge hippuluga qararu nuwedan handuma fulnetigen hinga dan temwima ekale fanu ekama taka waraboda masakke kurawumunnedi وكان مما يحرك شفتيه اجتريغا ekale fanu tumfeppulu haraka kurawun gine jibril alayhis salam විදාලව දෙවුම ගෙන්දවා වගුතුක එකලෙෆාන් තුන්ෆෙප්පුළු හරකයක් කරවුම ගෙන්දවේ එෆෝග ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හුමා විදාලවනි ෆානා උහරිකුහුමා ලකුම් කමා කාන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යුහරිකුහුමා එකලෙෆාන් තුන්ෆෙප්පුළු හරකයක් කරවි ගොත තිමන් කලෙෆාන් තියබෑමි උන්න තුන්ෆෙප්පුළු හරකයක් කොද්දෙවා හුෂිම් එම් විදාලව එකලෙෆාන් තුන්ෆෙප්පුළු හරකයක් කරවි එම් ඉලුමර විදාලව ගොතු මි හදීසකි सिलसिला हदीस माने की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत करे विगोइन इब्न अब्बास ताबी बेकलुन किया देवी रगुत हरकत करवा ताबी बेकलुन तबा ताबी बेकलुन रिवा करवा रगुत हरकत करमुन ए सिलसिला हरकत देमिगिन आस फवे नमस ए हरकत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में आस फवा कम का एकले फानो विदाल नुए हमें कहते सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि देन्नेवी सईद बिन जुबैर विदालोन अना उहर्रिकुमा कमा राइतु इब्न अब्बास युहर्रिकुमा इब्न अब्बास एगोतन हरकत कुरवनी कोन ताबी मी विदालोनी तिमन एगोतन हरकत मी कुरवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिय शौगोरे वडागे एकलेफान अवस कुरव मट्टका नो अवा लिबि वडागे नो मट्टका हरकत कुरवमुन गेंदेवी तुंफे पुळु den egotu ga ekaleefan wanika Allah subhanahu wa ta'ala فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه مئة تباوالي في مانكي كليغ فانو أوسف ودايقين دوفلو حركة نكرب ماشي إن علينا جمعه وقرآنه تمن إله سبحانه وتعالى كما تشوفا كما كليغ فانا قرآن جمع قد دفو ماني كليغ فانا يتدس قد دفا ونغنى ودفو وقرآن متنك مرادكي كليغ فانا كيوا ودان مدس قد دفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ke hippuga qur'an jama ko devva adi kiyawane goin allah subhanahu wa taala uganna devu mugendevi fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana timan ila subhanahu wa taala haddatun qur'an bawale umdar kale gfan qur'an tabai wadaganat mane ki kanulla aduwassawan innawash evves kamen nukurabwash ema wahi bawale umdar ekale fan amru wegen bani e ivemunda wahi wes ekale fanu tumfe pulun ishara kurven kiyawa vidal nove kanulla ekama visnavagen aduwassawan innew thumma inna alayna bayana timan ila subhanahu wa ta'ala kale gfana bayan ko devwana me kongota kan kiyawa vidalwan
ابن عباس ودال وني لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه كذلك فانو يبلغ جمع كرما دي كيفانو كيوا ودال وانو قد دسكت دفا حشيمه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تمن كيف كليفانو گمچ كيوا ودال وير مانك باوا لبه يرغا كليفانو قرآن تباي ودا گنواشه بوغ مرادكي فاستمع له وانصت كليفانو ادوسون انواشه ادو مدو كورواگين evs حركات نكروا ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ ثم إن علينا بيانك مرادكي ابن عباس ودالوني أي كليفانا كيوا ودالواني جاي أنجوانو دسكو دفا حشيم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ إدوها فوق مالك مياي باوا لهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وداغنو مفوغا اكريغ فانو تم فپل حركه نكروا هم همين وانوي جبريل عليه السلام امرا وداغنوي ما هم اكيوا ودالوي آيت كيوا ودالوي غت اكريغ فان صلى الله عليه وسلم كيوا ودالو مون گندوي ميها سبب اگم نمالانيكم نمال مكوريغا دنوالم بينهم واحكي بيفاروغا بيكال سؤال تام افدين اتودان مساك ابن عباس رضي الله عنهما ار دنيا كنهنوان مي وحيغي فرتم بابا لفو ام بما غاغندكا اكلفان دنيا وڈاگنوي مي حادثاگه غاغندكا 11 وركا اهر فهون دنيا وڈاگنوي كينتو اكليفانو ميكم بيان قربوا فني اگوتكي اكليفان එහෙන් බඩති සහාබී බේකරුන්ගේ අරිහොන් උගනේ වඩාගෙන නෙවි නෝත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේෆාන දක්කව දෙවෙවි ඒරු කොංගොතක්කන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තුන් ෆෙප්පුඩුන් හරකයක් කරොම ගෙන්දවනි සබකී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේෆානගේ බොඩු බේවේගේ මිදරි කලුන්නකි වර බොඩු අහම්මියත දෙවවාගෙන් එකලේගෆාන ඉල්මු උගන්නවා දෙවවා තර්බියත කරම මසක්ක කරවා ෆවා බේකල دوك الله سبحانه وتعالى أقولمنجي مي إفوما أديهمغا بركة لفا أقولمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تبابي عمل كرا بيكم غالبهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.